naimbag nga oras yumanan, kapadasan ni Cubs at Grace sa napudnanagan, ti mga ganyo ita diti drama ama ng biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngabsak ba iti amin, makablawang pa Dalus Viminda Bawengan, Combined Cricket Club Malaysia, ngagdangdangag dita Malaysia, Stella Menor, dita Flores, San Manuel, Pangasinan. Kas naman ti kuna ni Cubs at Grace, dear manang biyanang, adala kay anobyo ket naparabor kanyak. Kanayon na karigalwan, aklo na katila ang kwarta ti kinayat ko kankwana ket ti di na mo malaksid kankwana, adda katawnak anak relasyonak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Agsusukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manen iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun tin-inted da jay atoni ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwen ta kaasimot. Di mo kumapang namnamaan iti awan. Apay ay apakasikuran nyo amin na makita yung nanang. Aguli magkay kadilaang. Hindi kay agbalin naman nakibiyang tasan anasaya ti kasta. Nay, nagluko kan. Dakil ti kan bangak amakibiyang kan ka, ta anak ka ka nga rod. Alangan na baybayan ka, jakmat kayat ama isagmak ka Ag-overthink kay ngamin manan. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang! Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang to ni a boyfriend na dayjay? Sino ngay? Jak mo Sweetheart mo ti inawag na. Kun agin inay love you da pay. Anya, ay nagloko mo't dayjay akabsat mo. Apay ngay kat ni mo't to ni ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kinimang Tony, nana. Imposible, Kano ka ibagbaga na laang aginatang ni Tony jay baro a cellphone na. Anya, alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar-aramid day jay a Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Sino day jay a lalaki, Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko lahang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yu kanima ng linakot. Isa tila tatapan nyo. Agin inay labyo kayo kanumat. Apay, dakas na agin na love you tagayam. Nalabos kayo mat. Pati day ta ay love you agbalin nga issue. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga desisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Ni Tony lang nga ro tinubyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod, Agabrod ak langan, tapumanawak dito yun. Tapnawanan ti sersermonan nyo. Apay-pay lang agabrod ka. Katadak matamang suportakin ka, Grace. Saan ka abay-bayan? Ora saan ka nagtrabaho? Okay lang. Tasyak timang tadi di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran na, Tony. Diyak kayat asawan nagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdepdependar iti kwarta nga ititad mo kanya. Grace? Kayat ko ti makatulong ka, Tony. Adon ti na ititad mo kanyak. Iso kayat ko ti agsubad kan ka. Saan ba masapol ang subadam tagi dyan ay tultulong ko kinkakat? Basta, kayat ko ti agabron. Iso please, palubusan na. Kan gastusan ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sika nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon ni Tony. Panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Jak may baga. Tadyak am mo ti mapasama kiti masakbayan, nanang.
No talaga ada kami tinaikaripare ti tunggal maysa. Da kamin tulat ta. Ang amno saan, awan mabalin. Bastag singsingpet ka iti adayom panunutom nito ni apanawam dito Laglagi pa nga adon tinaitultulong na ken ka. Isupay gayam ti manggasgastos ken ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na, tanobyan nakmot. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to nanang. Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nakto. Nay, apay ngay akas ta ti ibagbaga manak ko. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nakto ni Tony. Iso ang masapul sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace. Wen manang, Asino ngay ti mangitulod kan ka? Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. saanan, tabasit mo ti kargak. Kabailak nagbiyahe asisyak manang. Ni Mang Tony ngay, di na kaitulod aya. Di na amo ti panagbiyahe kita manang. Jak imbagbaga. Tadyak kayat nga itulod nak. Ay, mairitak no dakadwak ngagbiyahe. Anya? Ay, sige, mapanakaw ta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. Adda ije likod. Ay, sige, tay nakagpakadakan kwa na manang. O kasta? Nagbiyahe ni Grace, Lina? Wan Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti airport. Diyak man amo iti dayja akabsap ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong ito ginatang ko amerienda. Kaninyo kininanang mo. Ah? Agyaman nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Day, napanbutan ni Tony. Kunak numangal daw dito Nasakitan sa idinaamuan na nagluwasan ni Grace, nanang. Day, jay mo't ngami nakapsat mo. Di na mo't ngami imbagbaga ti panagluwas na. At dagat kastan, nobyo na, ngamsaan ngagpakada. Un nga rod Ay, ipadlaw na launay adina ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y lat sapulan na kankwana nga ay. Di na siguro kaya't tila kaya Saan ba't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen. Ngamsaan ba't amadlaw? Kasla agtaw-tawon la iti 50. Un nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Un nga rod kun nasingpot ko na. Ay, kaasila ang ni Tony no isukat to jay adim. Pinangnamnaman na la iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasim at nanang. Agyamanak, nakasangpot kan diti abroad, Grace. Kaniliw kan, Luis. Kailiw ka maten. Kamudyanan na. Agkadwatan dito Kanayon tan nga kita. Wen nga rod, kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa pagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tama pa ni Tidagos ko, Grace. O sige, ay nanay baglakit din tanaira na nga awan trabaho mita niya. Ay, nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mo, Grace. Adama inlabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apay adi ka makontak, Grace. Inlipas ko lang timawag, ta stricto da ditoy. Anya? Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit da nga cellphone na. Once a month lang di pa nag-cellphone ko. Anya? Grabe matlaytan. Ad na mailiwakan ka no kasta. Di mo nam namaan di awag ko, ta stricto da ditoy kunakmanon. Nawan awag ko, panunutan latan na di palubusan nga ag-cellphone. Anya? Sige tani, ang trabaho ak manan. Bye! Sige nga, Rod. Agan-anad ka dita. Bye.
Nay, si kamot gayam Tony. Sumrak ka. Nagyamanak na na. Ay, maburing aki dya balay. Isungay mayak. Bareng iti umay ko kat mapaptiiliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwa, Tony. Silulukat lat tatiri daw may parakan ka. Agyamanak na na. Aywan, adayin sangpat ko merenda. Ayabam ni Lina, tag merenda kayo. Awan ni Lina, napan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. No amukla ko maakayat nagayam tagbali na babaunan. Siyakla ko man tinangalakan ko ana. Ay kaya't naad ay jay, tanasingput ka. Sayang, agsapsapo lang kita agbali na babaunan ni Jabalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria. Nag-awidan, tapumakit matan. Kumapsutay. Sayang husto ko manuin sapsapam nga imbaga, tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kurso nada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mat asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya, ay katsika no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapol mo't gayam iti babaunan na. Kastaya, ay kayat ko tanasingpot ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umaymanon dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mo't iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin ababaunan na taga-applya. Ay kat makamu ka anak ko. Di kagbabain linawan. Ipampabalay mon. Basta bumalay ka matan dito'y. Uwan Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wala. Eso nagboring. Nangruna ito tayo madayong jakabsat mo. Uwan nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Mano atawan ti urayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang rod na siyak ti makaamukan ko ana. Saan ba't ngagrigat iti sidong ko no bilang agasawa kami ton? Ala, sana bali taadamot kit di social media akontak yo. San sana nyo ti ag-video call Hay, dahil tapay ti may saparikot. Tabinawalan da kanong ag-cellphone. Iso ama minsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, ni, awan mo't imbagbaga na akasta kada kami kininanang. Amangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, ni, anyat orasan. Panagluluto mat gaya man. Inakagluton. Anyat ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang ka man itikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dahil jay ti pagalsim mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwata dito dagus mo tunggal day off ta. Uwan nga ron, umayayon ti gundaway katata Grace. Aywan, kumustan dyan lakay nga ex mo? In-block ko na Jak kayata nakasarita dayjay. Sigurado ka Amangan mo't nilimlimid mo timang kung kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ure kita ang di cellphone ko. In-block kun. Nala, sana balin? Agurnong ta Grace. Tapno adda balay asang petantay di Pilipinas. Wan no kayat mo. Agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno adda pakakit kitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Wan kastamot ko mati plano, Grace. Ngam ti kayat ko. Ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Taas idag ijay ilimit ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Apo yan arangamit ti kamsat mo tigas jay kanya. Agkakasakit yung bagbagalay ti chat. Ti panangisina ng kanya at amo ti rason no makagapo. Kalpasan na,
In black na kon. Mang Tony. Awan amo ka nagmasulakin ko, ana. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. Pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kun ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang pasakit na kanka. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Anak, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti barukong yun. Adda aklaan dito'y adumngag iti anyaman ni ibagayo. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di kalamasyan ijay tao. Kunak tupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Diyak kaya't tilakay, tamabi, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta diyak kaya't ni Tony. Diyak kaya't ti mabalo dagos. Ni Luis kay ayatag. Isu ti kaya't kapakiasawaan. Tagkatahunan kami lang. Anyan. Isumot la akasta ti kalakanakan ka ti panangisinamon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madalagan ta nasimpot ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggam apam magbagakan ka. Kat kumustan ni Tony anak ko? Kasdi kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mangandingay kankwana. Isu adi mo baybayan agmaymaysa. Tamangan no anya pa'y ti maaramid na. Nanang, kanayon ko nga rod nga ilutwan iti paborito na ataraon. Ngam saan matuunay amang mangan. Kaslasyak pa'y kati makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti daydi a babae. Nakadkadlaw met ngamin a kwartala ti kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabay nga rod daydi a kapsat mo. Kalpasan a nagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo ka, Grace. Yung mga rodan, taipawit ko ni Jay Pilipinas. Tapag nayunan tati kwartata. Para iti materialis ti balayta. Mabit lang nga rod, Luis. Dayto eh. Apag isunto nagbakasyon ta. Nalpasan ti balayta. Agkasartan tumaten, kasta ka di? Siyempre dayta nga rod tarapaak ta saan. Ti makapagkalay sa ta. Uwin nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kunti pa nang yaltar munto kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina. Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? Awan ka di pa'y nobyom. Ha? Awan pay, apay ka di. Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam diti balay. Habang bumaybayak, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmet Mang Tony. Saan man, agpayso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ng miading mo. Ala, saan met Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas kalina. Main-inlabak nga rodang king ka. Ha? Ala, tila ibagbagang Mang Tony. Mababainak paikit din. Sapay ko ma, tadinak kagura, Lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay ko maakagura ka nga. No agdato na king ka. Okay ka dilaan king ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka day ha? Jakam mo, Mang Tony. Nanang,
aklunak ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay. Nagluko kan. Sika ati ag desisyon iti dayta. No siyaklat ang desisyon, talaga nga aklunak ni Tony. Ha? Ngamin, at damot panagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay. Nasingpet mo't ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anubyo. Ay na anak ko, awan madi iti dayta. Tagpada kayo mo't anawaya. Ken sininaan mo't tanjay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka nun iti nubyo na tagkasardat. No kasta, aklunak nga rodan ni Tony nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Mukasta nga rod. Agkasartan lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo lati turong ka. Ken napanagnagak ti kinasimpot mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod. Kat agyaman akta inayat na klina. Ti ambo, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla a 60 ti taon mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrobot kayo. Intay aglango iji baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay na anak ko, ang mumut sa anak asanay iti atidug a biyahe. Maulawak. Ni Manang Lina nga tangay. Padasam nga awagan Ngam ti ammo, busy day jay iti negosyo da nga agasawa. At da nga min binangon da negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni Manang ni Tata Tony. Katlakayon. No siyak, jakla kayat agaywan to'y tilakay. Siyempre, manulatawanan kumapsut to ni Tata Tony. Di mo maibaga da ita Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, Nanang? Lakayan at talaga day jay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yo! Sa dino tayo na! Ayan ni Luis! Luis, anak ka! Wala ka mga siya! Tulungan niyo ka, anak ka! Ni Luis! Luis! Awanan tinobyo manang. Anyan ti kastoy anapasamak itinubyom ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam day ta. Kasano agpaitan? Kasano terapop mi ni Luis? Agmay-may sa akon manang. Anyat planom ita nga tanaitabunan ni Luis anak ko. Ay, tsaka mo nanang. Kaslawanin ganas ko nga agsubli jabron. Ala iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinubyom ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadagusan. Linamot kong dagiti imbagbagak idi may papankan ni Tata Tony. Sininaak tadyak kaya ti mabalo adagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbiddotak. Ala, lipatam dagitan ading ko. Nakapapal ka manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tony. Masikog ka pa yan. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasingpot tinagbalin nga asawa. Kablawan ka Takaskan ko na tinakaginasat mo. Hello gagayam na imbag. Kanaragsak nga oras tayo amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sat Nelly sa napud no nagan, tintay drama. Ngam sakay na shout out mampay kada Norma Gatchalian. Kaya namin nakabagyan na dita Aringay Kabakan North Cotabato, Mindanao. Ni Kabusi Villa Santa. Ken Lunday family dita Paracelis. Manipod ka ni Jenny Rose Lunday from Kuwait. Kastimanti ko na ni Kabsat Nelly. Dear Manang Biyanang, kaya't kuman nga ibingay ti kapadasak.
may papan kadagiti nagaram kanyak, aging gaanak ki boyfriendak, ti pagtarayan ti istoryak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Anya nga inanang, tatang, sino nga ti sumbatak kada induy kan dyan eh. Ay, katsi ka, anak ko. No asino ti kursunadam kadakwada. Jack nga rod nga amo. Hanak nga makadisdesisyon. Kaslamat nga kayat ko isuda nga duwa. May salaang ti pilyam nilay. Mabalin ayamot tadwa. Kat asino nga rod ti piliyo, tatang. Nusyak ti pagpilyam ni Indoy. Takalugaran tayo. Amomong ti family background na. Nasisingpid na nga kakabsat. Kan awan beso ni Indoy. Si kangay nanang. Agpada kami iti ama, manak ko. Ni Indoy mo't kanya. Apay ni Janehan yung nga kayat. Okay lang tamat No isuti kaya mo. Takas na nasingpit mait. Tauray medyo lumakayay. Madlaw mo't anasingpit. Iso na lang taga kabangibang nga ilay. Uwan ngam namam mo ko na iso na. Nabayag kami nga agamam mo. Kan nasingpat matlaang. Wun, kasla nasingpit mo't laang day jaajani. Nadayaw pa'y, tatunggal umay dito'y balay, kanayong nga agmano. Numabalin la ko mga duwa dalangan nga sumbatak kat aramidak. Ngamhan mat ngamin. Ay na anak ko, pilyo mo untay kapkap na kam. Sikat ang desisyon iti dayta, ta sikat makiasawa. Opinyon milaang di na ibagami. Sige nga Rod. Majority wins. Tangay duwa kayo nga nang pili ka ni Indoy. Iso na lang ang ate sumbata. Agyaman na, kadi na kong pinarigat ang nagdaton king ka. Nakaragrag sa kaklaunay, Nelly. Si ka nga minti pili da na ng kantatang ko Indoy. Ngam kit di ay ayatan kamat. Dakal ti panagayat ko kanyam. Ay na, agyaman na ka. Kat kasano, tulagan tayo, di pa nagkasarta. Ni, kat sika no anya ti pangadeng mo di iso ti masurot. Kat pakaragsakak no kayat nak nga ikalaysa. Nagkasang matan, dahil ngay paspasabat mo kanyak, Nelly. Kunak nugod nyos, ti padamag mo kanyak. Saan ba gayam? Ni, ala, agsangit ka matan dyan eh. Linamnamak ngamin, asyak-yak lunam, Nelly. Saan ba gayam? Ay, sorry nga talaga dyan eh. Hanmat namin nga mabalin nga duwa kayo nga sumbatak. No mabalin ko mga duwa ti pakiasawaan akat duwa kayo nga sumbatak. Mala, uston, han ka nga agsangit dyan eh. Han nga balita, friends talata niya. Hanawan, di ka madanagan na. Pilitin nga klonan tigasat ko kang ka. Kit no na problema ma. Di ka ko magbain nga masinag kanya. Tapos sinadaan aklata tumulong kan ka. Agpreso dyan eh? Uwan, kat bayamon nagitin regalo kan ka. Jak subyan na gajay. Kukuam maminan. Sa payadaymot ko a couple shirt kan couple pillow. Sagay sata ko ma. Ay, sayang nga Rod ah. Kat, itad mo lang ta kanyak at ausaran me ni Indoy nga boyfriend ko. Nala, uwanan. Itad kong kata kayo na ili. Nagpakadak nga rudan. Katsabay ko ma. Tanaragsak kanto iti din nati pinilim. Alalaki. Nagsingpat na dyan nga dyan eh. Uray no pinaay ko katiintad na lata dagitoy. Nay, anya nga'y dagita anak ko. Agpada nga t-shirt kan agpada nga pungan. Sagay sa kami kano, kuma. Ngam dinawat ko na. Imbagak nga usar me kan ni Indoy. Kat, uwan, ko na namat. Maasyanak mo't nga rod itilangan na apimanaw dito'y balay itay. Nalpay, di abagan na. Kan kaslag kakapsot ang naglugan itilugan na. Kat gagangay na ata napaay nga rod. Adaya mat aglaglag to nga napaay. Talaga nga kasta.
Sayang lang tamay, salang mat ngamin tagbalin nga asawa. No, duwa ko duwa da nga pakiasawa ak. Nga may salang mat gamin. Nalpas mo't laangan titulagan para itikalay sa daindoy kaneli abalayan. Huwag nga raw da balayan. Nagbit. Kaano lay da gararam tanak ko itanakyaw. Ngamita natulagan ti kasarda. Wen nga rod, abalayan. Kat maragsakan kami, tani indoy ti pinili jay anak me. Amumi ngamin anagagot, kan nasingput ti anak mo, abalayan. Ay, kat pagyamanan mi mo't ano, welcome tanak ko iti pamilyayo abalayan. Wen abalayan, kastamot ka na kayo. Maya tawan sabsabali. Kaaruba first ako nada, anya abalayan. Wana. Nay, apay dagitabadom nele, yim-impakim mo't taon. Mapanakon ag iyan ije balay da indoy nanang. Anya, apay ngay, kat di kay pay mo't nagkasar. Kat dandani matanda kasarme. Uray pay agden na kayong to numalpas ti kasaryo. Dito'y kapay labalay ngagnaed. Agkasar kami nga rodon iti mabit. Makabulan langan ti urayan kat agkasar kamin. Kiti sumet, makabulan laangan ti urayem. Agden na kayong tungkas agasawa. Basta mapanakon ijay. Nele, ibagaman kininanang, dahil supay lang ti mapan mangi pastori tinuang. Ni, apay nga kas ti itsuram, kasla kakabsot ka indoy. Uwan nga rod, daka mo na apay. Ala, apay nga tangay. Apay adaya sakit mo nga sigod. Awan mo't Nele, kurang na siguro iti hinanala ito eh. Agimbagak to lang. Sige nga rod, ag iyan nakapay lang. Hangka ngamin nga agbanbanog unay nga agtrabaho Nagagat kan sa ngamin nga pirme. Saan mo't? Ay, saka mo. Tabiglamat na nakastoy ti marik na. Nangan kan, indoy. Diyak mga pangananang nakapsotak na lang. Marigatan nakpayan ngagtilmon. Ay sos, apayan ngay. Napanan ni Nilaya. Remor mata. Diyak mo no napanan na. Nanang, maulawak. Ha, ay, ala. Lala, napusyaw kamagtan. Ay, tinasaya at ipankalangan ni hospital anak ko. Sige, agawid ako nanang taintara ka no ni nanang ni Indoy ija hospital. Anya, apay, nagan ano ni Indoy. Jackman amo, inakitaan. Sige nga rod, anak ko. Ayan ni nanang Nele. Nag-awidan tasyak matagbantay itoy. Ay, apay ngay. Nagadumat gayam ti sakit mo, Indoy. Awan nga rod. Agimbagak tungat lang Nele. Di ka matanagan. Nag-ado pa ti intad nga agas mo. Ay, paspasam nga rin tagpapigsatap no rumor kan iti ospital. Uwan, makarawarak to siguro no bigat, Nele. Nele, pakiilot mo man tayo bukot ko. Lagsakit man. Kaano nga tangamin ay nga agimbag ka, Indoy? Agimbagak tungat lang bagat. Mabihisan, iso nga ano sa nakpay lang asikasuan, Uwan. Sige, agtalikod ka nga rin tayo lutak databukot mo. Darasam tanada pa'y papanak. Papanamanan ay bagat. Kanayon karumara. Kat inak agbirok iti pagsayaatan ha. Hanggang nga ron nga makatrabaho, di siya agbirok iti pagkwartaan. Kumusta nga di asawam nila? Kasjay Anay nga anay. Anay lang ang timang mga kanyanan. Sakit pinalawam. Asino nga iti mga sikaso kong kwa. Kat adamat ni nanang na. Alangan nga siya nga kanayon. Siya amen. Kikasta talaga tagasawa kayong tong. Mabiitan ti kasaryaw. Hang kamin sa pay nga makakasar. Nakapsot mat ni Indoy.
Imbag no makamart sa tikas jay. An-anay ti ibagbaga na. Baka maulaw kit di. Agimbag to may siguro na. Kay tanto no kas ano tatang. Sige tayo nak makilaba da ije balay daman ang panyang. Isupay titangdan ko tani. Hanmatan nga makatrabaho ni Indoy. Ay na, balasang ko. Sumruman ti sakit ti sikat ko na. Anay ko. Nailay si kamang patagluto Nasakit nga min ti sikat ko. Ay, nabanbanog ti tao nga sumangpat sakpay lang tagluto. Pasensya ka nilay. Yak nga min kabailan ti tumaktar. Lele, adakan. Yala anak man bin iti danang. May samat na tanga Indoy. Imayak samat ito tapno agkatulong. Nyangay, dandanin ti kasarta. Kabaala mo ti bagim Indoy. Magapsutak pa'y matnili. Itantanta pa'y lang. Agpapigsak pa na imbang. Katuan anya nga ron ngay, awan mabalin. An-anusan nakawan. Pasensya ka lang man. Ay, uwan, sige, tayo nakpay makilabad nga ron. Isupay titangdan ko. Di kan sa pa'y rumbar. Tamasakit mo't taninanang. Awan agluto. Kasano nga da kwarta tayo nga, inuhanak nga ron muar. Ay, isaganak langan ti kanan yung nga panawak. Kumusta nga iti follow up, check up mo, anak ko? Mayat man na lang. Ituloy ko labtakan ng dagita agas ko. Kat nung may bus ko manan, agsubli kami manan iti doktor ko. Agkawan ano samtaga, gastap nagimbag ka. Masapul ama monitor na kakanayon ti doktor mo, tapno amom na niya nagiti tumaram. Aywan, ayan ninilay. Remormat, mapanganog sa iti pagsayatan nanang. Ay, amo manak ko, wada nadlaw ko kaninilay. Kasla naglakamot din nga agungungat. Nakamisuot pa yakanayo nun. Sana kasi di damo. Pasensyaan yun ninili nanang. Tabungal siguro ti banog na rin dyan. Wan mat kit di Ay, nakababain pa'y kit din. Isun ti mga sa asikaso kadata. May raman nakpay nga asikaswan na. Tapasaray sumromat tan ti sakit ti sakakan sikat ko. Day, apaya di ka payagawid ijay balay da balayan anak ko. Ay, aglaladutak nga agawid ijayan. Mabanbanugak nga aglablaba iterwar. Sa mabanugak manan nga agasikaso iti pasyente. Makaumakit di. Apay ngay ama uma ka. Kanobyo mo ni Indoy. Umadani pa yan ti kasaryaw. Kasla caregiver, te trabaho kay Jay Balayda. Dua da pa'y mat nga agsakit. Dua ti pasyente kay Jay. Da kayon tumat ngamin. Ne, apay. Kuna yung ani Indoy ti piliak. Ha, Anya ngay, mangipas, pasubo kayo. Ibagbaga yung amin idi nga ni Indoy ti piliak nga sungbatan. nay, saan da kamot apinilit anak ko? Nagdamag ka mo ngamin. Iso asinong batan milaang ti saludsud mo. Gumkit day, saan da ka apinilit ang mga klon kinindoy. Kan maysa, si kamot tinagpilit anapan nagnaid ijay balayda. Basta basulyo. Basulyo kan ni tatang. Intamit pa siya rin ni Indoy ije balay da abakit. Una, tanay, di mo't rumrumwaran ijay balayda. Nakapsut kanulat ta. Uy nga daw. Kaasimot yung balin amanugang ta. Nay, adamot ti anak ta. Nagkapwam nilay. Da kayo ngamin. Apay manan ay anak ko. Imbaga yun tumat ngamin nga ni Indoy ti batak. Kaya nga itata, agsaksakit nga kan ka na yun. Han nga makaobra. Isumasyak ti mabanbanog nga agobobra. Ay kat aganos ka, anak ko. Basulyo, nape nga maparparigataktatan. Basulyo! Hello, Johnny. Hello, Nele. Nakaawag ka ba't? Kumusta ka? Han nga nasaya at Johnny? Ay, mabalin nga kay tata. Ay, katuwa na. Sa dino ti pagkitaan ta.
Saka natin mangibagan no pagkitaan ta. Ada nga men importante nga ibaga kanyam, Johnny. Anya jay kunam nga ibagam kanyak, Dele. Eka, baka ada mo nga pangisar kam kanyak nga trabaho. Oray agla ko no iso. No kayat mo, si kanti pagbantay kiti pwesto kiti sabsamo nga dya sentro. Aguray ka. Nagkasar kayo ka din itinubiam. Hanpay ta agsaksakit mat. Huh, madis-dis mayak nga ron. Kasla na ilaw anak nga nang sungbat kanya na idi. Anya? O sige. Tulungan ka nga ron, Dele. Si kanti agbantay iti may sa pwesto kiti sabsabong. Indoy, siyak ti binilin ni Nelly ang mga sikasukan ka. Tagtrabaho kat nga roden ni Nelly. Talaga gayam nga impilin na tipim araw. Diyak pinalubusan. Nagpilit anapan. Ay, kasta ya. Ala, kat asikaswang kalata takas tamot ti bilin na. Magyaman na ka. Awan pang sweldokin ka. Una ni Nelly, apaw itan nak iti sweldo. Isu adi mon problema inday ta, Indoy. Ag-awid ako ni ijay balay mo, Johnny. Hankon nga sublian ni Indoy. Ha? Atakin ka na ito, Lene. Dito'y pwesto ti pagturugam wan. Uray ka na pagturugam dito. Ha? Kat ijay balay mo ngay. Adayo ijay. May mayat dito. Sana bale. Tao may kapaspasyaran dito. Sige nga, Rod. Naupay ako kan ni Indoy. Di balitahan kami mat nga nagkasar. Aklonan kan, Johnny. Ha? Ay, atakin ka na ito, Lene. Ni, apay nga kasla hang ka nga excited? Han nga kasla idida mo? Ha? Haman. Excited akmat. Lokas nga rod. Datan. Owen, Johnny. Hello, Nanang. Hello, Nele. Apay, anya dyan na amuan me. Puno ayaday chay. Owen, han ko nga kayat ni Indoy. Kastala ti kalakanakan ka, ti panangisinamon kan kwa na. Ay di kalamaas siya nanak ko. Masakit ni Indoy. Katanya ti kayat yo. Agtutuo ka nga kanayon iti sidong na. Kayat yo aya nga mabalo ak nga dagos. Di ka maasyan itinobyaw. Han, ni Johnny ti kayat kun. Isunti pa kay asawa ak. Agawid ka, tagsasarita tayo. Ay, hanan, Nanang. Agyan ako iti balay ni Johnny. Hello, Hilda. Hanak ko nga agpawit iti swildom niya. Bahala ka, noan mo nga si kasun ni Indoy. Apay ngay, kaasi ti asawam no awan mga sikaso. Hang ko nga asawa ni Indoy. Hang kami mat nga nagkasar. Kan sinaakon. Anya, apay ngay, kaasi mat Ay, basta man jakon. Naupayak kanyanan. Ala, uray awan sweldo. Asikaswan kayo lata, Nana, Indoy, tamaasyanak kada kayo. Apay nga yan, aramid dinili, tikastoy kanyak. Wan nga, Rod. Nakakaasi ka matanak ko. Kasta lang arudan ti kasasalan mo. Sininahan na kapay tinubiam. Ala, di kay madanagan. At daaklaan dito'y amang tulong kada kayo, Nana, Indoy. Iso adi kay agsangitan. Nagluto ak iti tinola. Inikak iti bulong ti marunggay, kan papaya. Padiguan kayo, Nana. Ay nagyaman kami balasyang ko. Nagsaya at kakada kami. Jak amo no kasano makasubad kami kan kahilda. San man aday ta subsubalit ti ibagayo, Nana. Ay na. Nay, anya man ang tinyag mo, Hilda. Uy, talaga apumigpigsa ka na, Indoy. Makabangon ka na talaga. Makapagnakan. Una, napaanak pa'y nagpasturan Kitaom tamangan mo't numabagnat ka. Di mo biglaan. Uwan, boss. Thank you, Hilda. Ngamin, sigatin ang patpatibker kanya.
tapno pumigsak man ay. Kitita, lain baga ko. Wen, ngam di mo biglaan kagtrabaho. Nana, at ako may bakin Hilda. Mapankay pa ilay di kusina, wan. Ha? Ikaw na. Maawa ka kaunti kaya't masawa na nakaw. Kunak man maturog ka ito'y pwesto dyan eh. Sana mabalain. Tururayin naktay dingwan ko, di balay. Sana balay. Umayak manan no bigat, wan. Agawid akong, tanay, rabin. Sige, babayan, wan. Tay goodbye kiss ko. Sige nga, Rod. Ingat ka, awan. Kunak tupay kat! Husto tinapayagan nga atap ko! Ha? Lida! Apay ka ka dito! Awanan kay tipay na babae! Garang gandyang ka! Tiblo ko! Anak ko! Lida! Gusto ka itan! Nanang! Ha? Lili, ada ka? Ay naimbagman ta nagawid ka. Malalala, sumrag ka. Angam, apaya kasta ti itsura manakaw. Pinanawa ko ni Johnny. Las tugi mat gayam day jay nga. Adamat gayam asawanan. Anya, Kakas-kasar dagayam. Idi pinay ko idi. Adagayam yung kasar na nga dagus. Hana nga yung bagbaga kanyak. anya. Iso nga na ilaw-law. Anak nga permi. Ay, asidaga kon itabalay da indoy. Kung nga mindan anak nga naimbaganan kat. Ala, di nakikyan kita, Indoy. Kumalpali sa klangan niya. Ala, apay, anya tararami din da indoy kan Hilda. Agkin ni kida matan. Agkin ni kida. Sa daagkis. Anya ida taka itsurandan. Indoy! Lida! Anta ka! Nakapasyal ka ba? Naimbagman ka nakapasyar ka, Nene. Apay, anya tararami din niyo. Agkin ni kayo mat. Kagangay ti agayan-ayan, Aneli. Anya, ay nagluko kan Hilda? Pinagbantay ka lang nga may nagaw mo matgayaman ni Indoy kanya? Inagaw? Di mat nabayagan asin ni naam ni Indoy, pinanawang pa'y nga rod. Idi ngam tag subli akon. Lading hitag nila eh. Ngum ni Hilda itantay ayatag. Kan di mo't andan sa balim, ije sentro. Ay, awanan dayjay. Fling ko lang dayjay. Ay, Indoy urnusan tante amin kanyata. Ngam, apay ngay, adamatan sa bali nga kakin nekim. Di ba agkasartan? Sorry nila eh. Sikatiin mo na anang isina kanyak. Iso adinak mo't siguro mapabasaw. Traitor ka, Hilda! Impabantay ko lang ni Indoy kanyam nga may nagaw mo matgayaman. Ala, anya nga iti basol ko, Nelly. Sorry di amok akit di mon sublian ni Indoy. Traitor kayo kiti nga duwa! Hello everyone! Naimbag ka naragsak nga oras tayo amin nga awan labas. Salamat kadagiti agkakapintas a komentoyo. Kadagiti mayap upload a drama ama ng biyanang ken biag ti tao. Niya po Diyos timang bendisyon kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Karyasan na pudno nagan tintay i-drama itangem sakbay na makablaaw mamampay ni Raquel Paluway dita Manabo Abra, Rosie Dakayanan dita Mayantok Tarlac, ni Vina Opena dita Singapore from La Union. Kastiman ti kuna ni Kabsat Karya. Dear manang biyanang, ilingad naklakuman itinagan a karya. Adadwa nga anak ko kat Pasig a babae. Agpada na pintas dagiti anak ko iso nga ado dagiti agar-aram kadakwada. Uray sana nakalpas iti kolehiyo dagiti anak ko, adulat ta dagiti professional nga agaram kadakwada, tanapintas daket nga rod. Rogyak man ti agsalaysay. Malaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger ko maki ti pilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kan kuana nanang. Kanjak type ti ugali na. Adayab-yabang na. Ay, nagpanunot ka na imbag malaw. Narigatan, ti panagbiag ita.
Isu apilya manaimbag ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Basta ni Karding ti ayatat nanang. Isunto ti akluna. Ah, anya ti pakanakin ka ngay? Bingkol! Ni nanang mo, saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hanggang saan nga agsusweldo iti binulan? Jay adda sweldo na ti binulan ti pilyam. Jay professional, kunak man laangay. Awan nga ron magusto ak kadakwada nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana, di mo tultuladan jay kabsat mo, ha? No makiasawa ka, tay professional ti pilyam. Napintas kayo nga kabsat, iso nga adaw ti professional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayat inaklon ni Manang Malo, nanang? Sana pa'y ngay naklawn. Ang maklunan na kanon iti mabiay. Dayjay ki idin kanon akkardeng ti kaya na. Ha? Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kas kadanwa? Wine? Ay, no siya, jak kaya tapaki asawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Professional. Kan adda na talaga na trabaho na mayata, Indiana. Talaga pilyot tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tay professional nga aram kanya. Ay, kauray ah. Basta na trabaho na. May maya gidi at ano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay nagbalin ang manugang, nanang. Ay, kauna. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayaran. Talaga nga ado tagar-aram ka dagiti anak mo niya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin ababalasan dagiti anak mo. Sigo mo kidi anapintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wan matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sa puli da Kastila. Tadan sa dara di apong da kasta. Wan, maray. Ang puli may adwa. Ha? Siyak, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasyak, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pambagilangan ke siyak ti malaan da. Kasjay ti pamagit idibalasa nga. Ay, lay, aldaw magaya man. Mapanak kun Mari tamangan numaladaw kiti papanak. Naimbag nga orasyon na. Pasyarik ko man ni Malo. Ay, kunak no ni Roger ti sumarong karita. Si kamo gayam karting. Ni Roger kami ti sigsigaan ni Malaw adumteng ita. Nana? Ang daldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama ti panagmap ko. So, di ta kapay la balkon di ta balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malawan. Sige, Nana. Asino di tao iji balkon nanang? Ay, tayaglaklakaw iti pandisal. Pilpilitin na nga ron na gumatang. Ano pa'y nga ron tay ginatang ka o tinapay. So, di ka rumrumwarwag. Tama nga no, pilitin na ka gumatang. Ay, aguri kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iji balkon. Ay, hindi. Uwan nga pa so. Kasangsangpit na siguro. Ala, yung kapay la pagawidan no, adda ti arabidam. Ay, awan aramidak nanang. Inakit di pastrakan Ala, sige, makambo ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo, Malo. Makadisturbo ak sa amat. Ada ka di araramidam? Ay, awan. Naimbag atari mo arak iti silid ko. Diyak amo nga da kagayam. Ha? Kung ano imbaga ni nanang mo? Ay, wan. Kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. At dati ti bakpak ko. Mabainak ang mangirwar itay.
Tamang ano saan akayat ni nanang mo? Kayat na. Manungay ti bayad dayta. Saan ko nga ilako? Itig ko malo. Ay kaagyaman nga rod Nagdakkel pa'y mat. Nagdagsunan nga daytang inawawit mo. Ayos lang. Basta para keng ka malo. Kay, kumusta nga iti idat-daton ko nga at keng ka? At da ka di mo ilanam namak? Uwan karding. Sika tinapilik kada kayo nga agar-aron kanya. Ha? Oh, agpeso malo. Uwan karding. Ay ayaton ka man. Oh, agyaman ak malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaunay. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Ha? Diyak pa'y mabisig. Awag ganas ko amangan. Ha? Abay, nagmurmuryot kayo. Ni manang mo Saan nagpampanunot? Inaklon na mo gayam na jay akardeng. Kuna ka ni Roger ti aklonan na. Agam samay. Iswa, masuro na. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat yung kapsamaw. Anya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo isuti kayat na. Saan na bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang yung kanya. Naisa ka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akakluna. Ulito ka. Jay adda permanente at trabaho na ti pilya. Tapno mabsaw ti bursa kansan mo. Win ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Akluna ko numadamdama. Adonis? Jay lakay? Wala. Ang santay unay alakay ni Adonis. 55 na laeng, taagtrab-trabaho pa eh. Yala. Sana bali na lakay. Basta madrataw. Kanuray lumakayon na jay. Gwapo mo lata. Apay? Lakay, baro na jay aya? Balo, nanang. Namitlo na nabalo. Adliya! Nanay, babalong mo gayam, naimbag ano, Ay, nananang. Sa anak pa yamatay na. ay na, urayak la sumgar di ta ngayon bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw. Katanya ko ma. Kasano ngay, no mabalo man ay. Sika ako mati mabalong tao, saan nga isaw anak ko? Ay, nanang. San man atay tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din iti pamerienda tayo kini Adonis inton madamdama. No kasta. Siya tinagasat kada kami nga agar-aram ken ka. Diana. Wen. Yamin, sika tinapilik nga klunen. Ken takiin na yatan. Ken pakiasawaan. Oh, marakop ka Diana. Ayayatan ka. Ay, ayatin ka mat, Adonis. Ita, taagayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom kenkwana. Di nakawagan iti sir. Nana, takayan ayat kunti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Diana. Ay na, nagmayatin ngay. Agawan nyo, tasaan pa'y nagtutudaw. Narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kini Diana ti may papanit ti dayta. Asawa kong talak mo. Nana ka rin Ay na, nagimasin na gito'y pasalubog ni Adonis. At dapit siya, supaw, burger ka na daw, dadumapay. Alamangan kayo laang nanang. Agpenag kayo amangan. Tanagaduday ta. Manang Malo! Mangan ka ba na? Ay, sige lang nga din. Madamdama akton, takalkalpas ko na nga nitay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma dita
Karabasa kas kada tartaraw. Ha? Aniya mo na kita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsawupay nanang. Tamasakitan mo't animanang maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kay, agpaiso mo nga menti pagpagat. Inauna ka pa mo nga road malaw. Ang di mo mausaran, tautik mo. Ha? Awan na ano dahi tapusong lang, di susurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingpot mo't ni Carding, nanang. Ay, uray na simpay. No padamat, anapugpugraut. Awan Selvina. Sayang ni Roger. Professional day jay. Naimbag lang ngay. Tananakam to'y aday. Amuna ti agpili iti naklon na kadag iti agar-aram kan kuana. Mo, agsuswil daw iti binulan. Dandanipay kat ag-retiren nanang. Pensyonadon to ni Adonis, nanang. Ay kat, no bilang pumusayan. Si Kanton ti agpinsyon dyan Tiday pagbagayo mo't. Ubing pay ni Adonis. Saan pa'y adumagaday dyan, nanang? Nana karya, kidawag ko man ti pamalubos yo. Tai kasarkon ni Malo nga anak yo. Anya? Manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't minti mang bukal iti pamilya, nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itong kalmay siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay, ayaw unay ni Malo, nana. Isaw? Anya makunam malaw. Kap-kap na kanmin ti tunggal may sa, nanang. Ay, naikait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, karde. Adda talo dadak kila baboy ko, nana. Day talaan. Nagbasitan ngay. Day ta, ti pagkarkarit mo. Tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagiti baboy na. Nakita. Agbalor siguro iti nasuro ka 20 mil ti maysa. Uray pay. Oray di kayag kasaran no. Basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuang ko, nana. Ay wala. Tapnosan ang matukkaw ti aklaw. Amuyo mo nga do ti tao. Dito lugar tayaw. Di kay kundi kasar. No basi tumulang tisagana yaw. Agsina kayo lang. No kasta. Karding, di mo partyen tinuang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no partyen mo. Day tangaron mo ti pampanungutek, Malo. Ngam imbagak mo teng kininanang mo. Apartyen tayo day jay. Basta siyak ti makam mo. Nonya ti agda isulaan. Di mo kutsyen ginuang mo tapno da pagaradom to. Ala, sikat ti makam mo, Malo. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapaniti dayta, Karding. Jana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Wanyarod, nanang. Imanay mo't gayam di talo ababoy asagana da. Kunamba, tabinilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, abasit da. Kung di kasar na ngamin ko nagbasit mo ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar, nanang. Ay, huwambag hindi Mangrugain ti riga di kam sa mo. Mamirmiraw mo tinakiasawaan da. Iswam sika intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adonais. Bongga ti pamayan yaw. Wan? Sigurado day ta, nanang. Special to kano ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social kano a resort. Ay nahapaw. Nagmayatay. Kan, mamidwa kami to kano magkasar, nanang. Resort wedding, kan garden wedding. Ay na. Nagbayatan ngay. May imagine ko unti lang mintun kasarmawan ako. Bongga lagi diya gaun ti isuot muntaw. Wala, nanang. Malalala, ilaklak ang muntaw di kam samaw. Simple lang gamin, ti kasar na iti asawa na.
Tawa mo nga raw ti kwartada. Naimbag niya doon siya. Tado ti kwartada. Ay, wala na nang. Ganay na. Tay ito bungga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistida. Madi ano agsar saragasag nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo nang. Maraw, tumulong ka ang mga sikasaw kadag iti bisita anak ko. Tanay, tiyak makagaraw. Tamarugitan to'y bado. Mabalin niyo magtintag sukatan alpasan ti kasarda dyan akan bayaw adonis Ay nanang. na. Itong rabi ay nagsukatak. Anya serving ay ito'y napinta sa badaw. No, sukatak kadagaw. Pa'y na ipapas, tinagpapitsor. Malalala, ay abang di asawa. Tatumulong nga agsarb. At dayjay kusina ni Karding nanang. Isuda ti paralutoy jay. Nasaya nga raw. Uray isula, maitulong naman. Day, agmay sakan di tabalayo mari karya. Tanak ki asawa mo tindag iti duwang anak mo. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuti nga uray ang may sak, maray. Wana, ado tayo magkeding agkakaro ba? Kan nasidaglaan dito ti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawaan na. Di mo pada na mabirbiraw, tinakiasawaan na. Uray ta nagaga ni Kardeng, maray. Nagagagardin ka nagtalon. Day talaan, ti paggagagitan na. Sa mga swildaw, iti binulan. Agad, makakwarta mo no agapit itimulan na anatenggan protas. Ay na, awan kasiguraduhan dita, maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridog nga anak ko. Abo na, ti pilpilin na. Nakaraing kapawal. Gayam. Diyan. Nabartik ka man na si Mang Put Adonis. Puri na bila, ini na kasta. Marabian ka, sumangput. Nabartik ka pa eh. Ay, diyan kaya timasersermunan. No kastoy na kain lumak. Diyan. Labaran na kitin. Tat kaya kung timaturog. Diyan kaya tinaangdod na maturog. Eso labaran na. Rumuanak pa eh. Diyan na bagat. Ni, papanam. Awan sa mo trabaho mita. Inakijay pistaan. Sada ka no palo ti dyan. Anya? Palot kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka ka din? Wen, namusarak pa iti sweldo. Paduwak. Mangtid ka ati pakitsinda. Ay, yun ka pala umutang i gestor iti masida. Bayadak to no mga baka. Nang, kaya't yu ti lamas? Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan nanang. Inyig kun dito itanim maumak. Kasta ka na yung tisidsidaan be. Apay, kastalat ko ko ang jay asawa maun. Iti sa mo lakarayan ti ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na iti talon. Sala mapanagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Andapay karabasa dita. Di okay ko dagita tapno ada kwartayo. Naurewang kwarta mi basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awang magpagastusan mi. Tawang pay anak mi. No may panggap mo't iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding iti talon na. Kaya po, nangis-ngisi ka na nakaw. Maibababad kan sabot ni jay talon. Wala, tatultulungak di asawak. Diyak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumurusuro tak ni Karding. Umayak man nanang. Nay,
Si kamo gayam dyan na. Ala, sumarkan. Kumusta kan? Naimbag man, ta nakapasyar ka. Uy, nanang. Taumayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Ha? Nay, apayan nga, sangi ka. Nagapa kami kani Adonis, nanang. Laklakayan na babaero dayjay. Ha? Nay, apayaya? Tsuklem pagarop. Nga itikas jay kinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papananti sweldo na, nanang. Dagiti babay na. Kanti bisyo na. Sugador kan artat. Anya? Ay, apay nga yakas ta na nakaw. Baka pasuron nga ron, nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag Ano, itid na mo laking katiswildo na. Unya nga ititid. Pulos, nanang. Uray 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Ay, apay nga yakas ta. Sana mabalin natin kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon akpay man lang dito'y balay, nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo, nanang. Ni, anda ka magayam dito, Jana, ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyon manang. Ay na, agkon si Misyon ta aday malo. Imo mo gayam jay asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte a karnit native a manok. Nagparti ngamin ni Karding itay sa nalinuto. No kasta, aglutluto di asawa manang. Ay nakano isa ti para luto ije balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, ah? Anya, naimbag man. Ay, nilakay ko. Pulo sa din mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danong ngay naman na. Siyak amin ati mangiduol ken ko na. Anya, ni, saan mo takasta ni Karding? Kanusag paminsanak lang agluto kan aglaba. Taiso ti makakaam mo mga raramid kadagita. Ungtan nak namin no pilitag tagtrabaho. Kanuray dagiti na kay kamanga. Nagsisingput da kanya. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanya. Ay, nukastada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli jay. Maumaak nga ro din, nanang. Anak, agmano Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sakalding may. Ta awan pagpastura na madon ti tarakan may. Ay na. Nagadumo daytan. Well, tadamag kong adda ka nun ni Jana dito Buwan, nagbakasyon pa lang. Ta kanayon damot nga agapa ka na witi asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablabahan na. Mabit man lang baraw. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak naman. Ay, tuwan na. Ngam basit laang. Mabila nga raw tayo na mangala. Ikam tumo da balayan wine. Na, nga ti kwartayo, ah. Nakalako nila kayo ko itimula na anatag. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaban adan pagatang ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyag yun. Agpa-check up kayo langan. Saan? Narbisa na gamin ide. Isun sa atin nakala kiti dito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau? Awanan baing day. Ay, kinabil na kanuman ay day adem. Isu ako na sinaan na lagan.
Ano saan idarumnan? Sugador lagaruday, nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga ron ti kabsat ko, ano kasta? Huwag nga ruda nakaw. Masya na kang kuwana. Ano maminsan, mabasulag, ti bagay. Takas na indil-dil ka, iti dahi dyan nga adunais. Diya mo ninamnama, kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kun ni Karday nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kun nagagat. Ay, apapal ko jay adim kun ka nakaw. Ta napintasan ti biyag mo iti sidong ni Karday. Kat, ay, suray. No, tinagtagibasit ko iday ni Karday nga nakaw. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yung dayta nanang. Kahit no ada kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Hello everyone! Kapadasan ni Kabsat Alma saan apod no nagan, tintay patangatangay drama itangam sakbay na. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Hello Mampay, kani Maricel Daligis, Agnes Gregorio Abadita Singapore, kani Delia Manuel. Kastimanti ko na ni Kabsat Alma. Dear manang biyanang, ada pasaway nga anak ko. Adamat trabaho na, tatangtangdanan ti bayaw na, kas helper itilugan nga ibibiyahe na. Mawan maururnong na, tay diretso na iti arak ti kwarta na. Iso ti pakay si stressak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Ay, laklakayan kayo, ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yung ayan naman. Di ka pa'y lang amin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulaeng ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na tabaruak ket nga road. Wen angem bumaketak meten buyeng. Jakun kabaelan ti aglaba iti adok. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Wala nang, di kay madanagan tay nakagbirok iti asawagaw. Sige, inakaw. Na, tamapan ka man nagbulak-bulan buyeng. Inak nga road agbirok iti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo nanang. Ay narita anak ko, may stresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggan na pamagbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Gumawan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang ay, kat di nan sama mo tagaram. At damot cellphone na anak ko. Di iso ko mati usaran na nga agaram. Ay naka, no pasaray ibati na ti cellphone na iji balay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot usam na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Bumagon kaditan buyeng ta sikaman ti mapan agpastaw. Tsak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tata. Kasano adi ag sakit ta ulong buyeng. Kat nahang uber ka manon. Kastala kanayo nun tararamidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanan. Na kayo man lang ti mapanagpastor ta maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamerten boyeng. Ti kalagnagnakam. Kastamlatan iti agnanayon. Aglaklakay ka kasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang. Ayan ni Buying aya. At daye balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anya turasan, maturog pa ilan ni Buying. Nahang uber manen Iso anagrigat amariing. Itultulok yun to, mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin ananang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Di nakmula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon.
Nanang, anda ka di pa di siyampo ang ginatangyaw? Naibusan. Apay, agtrab-trabaho ka mat, ta sumursurot ka mat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rin, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay kat ano sam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Napay ngay, di mo't agawid ni Boyeng. Kunamot ni Rita nga da kano dimagasan na abarkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan, talakayin abaro di anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di ah. Ay, ngayon na bartak manay. Tila tinortorongan. Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni Boyeng, nanang. Ay, saan pa yung arod anak ko? Umumian siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kinilakay ko. Di na pa lang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, lukas ti kayat na. Laimbag man ta nakalagip ka nagawid Boyeng. Wala tatan. Ayan ni nanang. Ada di talikod ti balay. Agpakpakan iti manawk. Apay ni nanang mao. Adalay bagak tatan. Nanang. Bumulod man iti kwartayo. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pay laang. Pangusaram. Naibayad ko na iti utang ko ti sweldok. Bumulod ako may iti kwartayo. Tapang allowance ko lang. Isublik tumat lang no sweldoan nakmanan ni bayaw. Na. Ay kat siguradom nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laangan anabat-bati akwartak dayjay. Una nang, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Boyeng. Asino kumangay day ta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakikita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Boyeng anak ko. Wen nga ron tapno anda ko mamangan anawa kan kuana. Boyeng, asino nga ijay ar-armom ijay daya? Adamot ibagbagada nga ar-armom ijay. Anya mo na tangay bagbagayon nanang. Awan mo tarar mo kajay. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Andaya. Awan nanang. Bakit? Apay agpaiso aya. Nga da bambantayan ni Boyeng ijay daya. Jakam mo tay di dinamag ko kat awan ko na namag. Kuna damay taday jay kanot ni subli-sublian na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay, jakam mo lakay. Noan niya tipod no. Tawan mo ti aminin na. Kaya kasta. Na mga no istoryada lang nga raw. Bakit? Nagawid ka din ni Boyeng, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos. Pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, ada ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Idinagbiyahe da kano, at da dinagas ni Boyeng a babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nobya na. Wen nga rod. Ka nasaya at ano agpaiso, nanang. Sindong, addan samot ten nobya ni Boyeng. Paikit na sayat mo't atap no mga sawan. Kay kayat ka no mga sawan jay anak ta. Wen nga rod Basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga raw Uray saan pintas. Basta nasingpot. Anya, bakit? Wen alakay. An-anom tinapintas no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan no kastan tumot laeng ti maasawa na lakay. Birthday jay ka anakam no bigat Boyeng. Agpasken ka na da manang mo. Ipasarbon to matay no biyam atap no maam-am mo mimay. Awisam no agpasken da manang mo. Adaya. Awan mo't no biyak tatang. Asino ayaw tinangindandanon kada kayo tinay tadamag. Apay ay ngay libak mo pay laang.
Ibagam ka din tagpay sa walakaw. Awan madakas na. Pakaragsakan mikat di ano at dan nobyam anak kaw. Basta awan nobyak tatang. Awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga addan nobya na Rita. Baybayan nyo nga min ananang. Diyo apuraan namang yamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumula ang dayjay. Kaya't may matlaang amaamuan ti agpaysua anak ko. Tano bilang pudno day di adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobyanan, nga miliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisupot akman iti adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana nyo. Aga mga lakalata dita na buyeng. Kandi mon isupot. Ikargam lata dita platon. Saan manang, isupot ka. Na, pangipanamaya. Apay masapol nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya, ako ala, mga lakalata ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Wan nga ron, nang isupot iti adobo kan dinakdaka na si Danda kano ijay. Si daendawan no pulutanan damanan. Inuman nga tan ti aramiden ng jay adem. Nay, ada ka mabuyeng barok. Hala, sumrag ka. Nagyamarak na. Aywan, adto itin supot ko ama sila. Nay, nagkapuan day to ngay. Iti balay da manang ko. Nagpaskenda nga min. Iso anak isupot akmatan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaag, taaya ba? Imbag ka nakaumay ka manin, boying. Wan tinang, intulutan kayo iti sidan nyo akarne. Ay, agyaman nakaboying. Nakababaing paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam nga eh. Di ka agbabain kanya, tinang. Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, boying. Banang apakaragsakak la unay. Boyeng, agdamagak manan Katsapay ko matadikan aglibak pay. Amo kon ti damagam manan. Lupod no, nga danobyak. Ay, ibagak man langan tiyag paiso. Uwan, manang, danobyak. Adamo ilagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pay lang kadananang kantatang tikad dat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan tayo nga itamanan? Basta di mo pala ibagbaga. Sa anak pa yan nakasagana. Orayek ti umno apanawin, apanangipudnok ti amin karakwada. Apay, buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora. Adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yun na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am mo ni tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, baraw. Wento na. Saan pa siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam. Saan pa nga ita, tinang? Adan tulak ta panawin. Apay, adda ka di parikot, boying. Awan? Basta isa ganaan tapayan na yung bagday ta. Saan ta ko mabigbiglaan ida? Magbusbusinan ni bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manan tinang. Sige, agan-anad ka, boying. Tatang, adda namuak may papanitinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka din na Rita? Balo ka nun sama dyan, nobya na. Anya? Balaw? Amo ka din inalangyaw anak ka. Saan pa, tatang? Da kayo pala nang ibaga Tani, amangan mo agungat no maamuan na. Punkan tayo pa inupod noon.